Mungu aliye hai na alibariki neno lake. Asante Mungu kwa ajili ya neno hili, wawezeshe watu kusikia, kuelewa na kupokea kwa jina la Yesu. Nimesoma kitabu cha Isaya 43 na mstari wa 2, na kinaeleza mambo ya msingi sana ambayo unapaswa kujua, hiyo unataka ama utaki, lakini unapaswa kujua, kwa sababu ni maneno ambayo ni mazuri, yanahusu maisha yako. Biblia inasema ya kwamba unapopita katika maji mengi hautagharikishwa, na unapopita katika moto hautateketea. Biblia iko wazi, inazungumza haya maneno, inasema ya kwamba kwa sababu nipo pamoja na wewe. Kumbe katika maisha ya mwanadamu huwa siku zote hayawi moja kwa moja straight. Kuna kipindi cha kujaribiwa, kuna kipindi cha kuyumba, kuna kipindi cha ndoa kuyumba, kuna kipindi mchumba wako anakuacha, kuna kipindi mke wako anakuacha, kuna kipindi watoto wanakuacha, kuna kipindi ndugu zako wanakuingiza polini, unakosa msaada. Msaada unatoka kwa nani? Watu sisi tunaomwamini Mungu, msaada unatoka kwa Mungu aliye hai. Na hayo majaribu ama hizo changamoto ambazo zinapatikana